azken aste eta hileetan oso kezkagarriak diren gertaerak emon dire gure baiaran. Margoketa fasista eta rasistak agertu dire. Kutsua rasista nabariko kontzentrazioak deitu dire. Presentzia poliziala eta kamerak ipinta proposatu dau Lemoako udalak, eta Igorreko udala norabide bardinean kokatuten da. Honen aurrean, elkartasune adierazi gure dotzegu arrasakeria honen jomugan dauzen pertsona guztieri. Pobrezia eta segregazioak ekarritako problematika batzuk, arrasakeria, gorrotoa eta politika punitibistakaz konponduteko erabaki oker eta ankerra hartu da. Herritarrok ondo dakigu benetako konponbideak bestelako bidetatik datozela. Pertsona guztion segurtasunen aurkako mehatzue prekarizetan gaituen sistema ekonomiko batetik eta baztertzailea eta segregatzailea dan sistema politiko batetik dator, eta inolaz bez historikoki diskriminatuek izan diren kolektiboen partetik. Arduragabekeria ikaragarri da kolektibo arrazializatu egiopuntuen ipini, erruduntzat hartu eta instituzioen arpeie garbitutea. Egoera honek erantzunek behar dauz, arratiar guztiok seguru bizi gaitezen eta bildur eta gorrotoke hau zabaldu ez daiten erabakiek hartu behar dire. Hau holan, arratieko sare antiarrazistak urrungo aldarazi gure dotze arratiko herritar, elkarte eta instituzioari. Kaleratzeak, kontrol soziala eta jasarpen poliziala ez da aterabidea. Bildurren kulturia ez elikatutea danon ardura da. Politika punitibistakaz amaitu behar dugu. Pobrezia eta segregazioa gaindituteko bitartekoak ipini behar dire. Herritar guztiontzako oinarrizko bizi baldintza duinek bermatute egon behar dire. Politika inklusibo eta ez baztertzaileak martxan ipinta lehentasunezkoa da. Kulturartekotasune bultzatu eta jarrera arrazistak gorroto delituek direla azpimarratu. Por todo ello, desde la red antifascista de Arratia, nos dirigimos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las instituciones con el siguiente mensaje. Las expulsiones, el control social y el acoso policial no son la solución. No alimentar la cultura del odio es responsabilidad de todas. Debemos terminar con las políticas punitivas. Hay que poner recursos para superar la pobreza y la segregación. Debemos asegurar unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Poner en marcha políticas inclusivas y no discriminatorias es prioritario. Se debe impulsar la diversidad cultural y recalcar que las actitudes racistas son delitos de odio. تتطلب هذه المواقف استجابات عاجلة. يجب اتخاذ قرارات تضمن أن يعيش الجميع بأمان وألا يستمر الخوف والكراهية في الانتشار. بناء على ذلك نحن شبكة أراتيا المناهضة للعنصرية نتوجه إلى المواطنين والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات بالرسالة التالية: الطرد والمراقبة الاجتماعية والمضايقات الشرطية ليست الحل. من مسؤوليتنا جميعا ألا نغذي ثقافة الكراهية. يجب علينا إنهاء السياسات العقابية. يجب تخصيص موارد للقضاء على الفقر والعزل الاجتماعي. علينا ضمان ظروف حياة كريمة للجميع. من الضروري تنفيذ سياسات شاملة وغير تمييزية. يجب تعزيز التنوع الثقافي والتأكيد على أن السلوكيات العنصرية هي جرائم كراهية. هذه المطالب ملحة وهي تدابير يجب تنفيذها في أسرع وقت ممكن باسم العدالة الاجتماعية. وبالمثل من الضروري إيقاف الموجة الفاشية والعنصرية، أن نكون مجتمعا مضيافا، يعني القضاء على خطابات الكراهية. Neurri eta aldarrikapen honik urgentziazkoak dire, eta justizia sozialan begiradatik aplikau behar duguz. Aldi berean, urgentziazkoa da olatu fascista eta rasista gelditutea. Harrera herri iziteak gorroto diskurtzoak asamaitutea exigiten dau. Arratia inklusibo, antiarrazista, feminista eta antifascista gure dugu, eta kaleak hartuko dugu harrera eta politika reakzionarioak geldituten goazela erakusteko. 10 eragile eta 100 herritarren iniziatibaz, martxoak 21 arrasakerien eta xenofobien kontrako nazioarteko egunean Igorreko kaleak beteko doguz. Kulturetxean batuko gara arrastiko 7etan bildurren kulturan aurrean arratia antiarrazista bat aldarrikatuteko. El 21 de marzo, Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, decenas de colectivos y centenares de ciudadanas os llamamos a llenar las calles de Igorre a las 19. Desde Cultura Echea vamos a proclamar ante la cultura del miedo Arratia antirracista. في 21 مارس اليوم العالمي لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب ندعوكم عشرات الجماعات ومئات المواطنين للملء. سنعلن بصوت عالي كولتولار إتشيا شوارع إيغوري في تمام الساعة 7 مساء في موجة ثقافة الخوف أراتيا ضد العنصرية.